baba twenda okuyozaayoza nti baba weebale tufunira maama omulalaati Her Royal Highness Mutesi Jovia. Baba weebale ino weebalire irala. Era twasaba nti mwe mwena abali kutusabira banange musabire Obusoga, musabire Kyabazinga, tufune omulangira asooka oba omwembezi asooka. Baba weebale ino. Baba weebale tuleetera maama, weebale ino weebalire irala wantiikula omugugu. Banange Abasoga mwena ye muli ndikola twebaze baba olw'okutuleetera maama. Mukube engalo n'emizira. Weebale ino weebalire irala. Aye eri abantu abaligwidibana n'ebigambo ebitasaana mu bantu n'olwekyo nayenda mbikomya olwaleero. Bana ensonga ya Ihnebantu yawa tekali okikyuka era twenda okwebaza baba nti ensonga eyo yawa. So tuli kusaba abantu bona bayikaikane buli bali bayikaikane era ndikwenda okubakakasa nti Ihnebantu Busoga 311 wikitegeera kamba elini egiye baba niwamusitanule Bayole, dadawe ni Samwiri Bayole Kabale alambaire mu St. Muluba village emayuge era mwidukulu wa Kabale era ina alambaire genaawo mu St. Muluba village mwidukulu wa Isinwa era mu kyalo kyene ekyo eyo ndaini yaratawe kulairwa mama mukyala Bayole azalibwa mwami bogere ekitovu eruswani y'ekitovu muluka gw'ekitovu mwigolosa eri emaniro n'olwekyo buleka gatabaawo okubuuza kundi eyo ni history egema ku mwana waife Ihnebantu n'olwekyo ffe tusanga era omubona era twesunga okumubona officially ku lunaku baba lw'otuwaire. Ondagiire olwaleero nfulumye komiti egy'otambuza embaga yo ni maama waife Ihnebantu wa Busoga era eri ku siginicha yo ti yange omulimu gwange gwa kugisoma. Komiti eno negyokola emirimu egy'embaga. Tulisaba Obusoga bwena mwena nti emirimu gy'embaga eno giri mu mikono gya komiti eyo. Emirimu gya kanisa giri mu mikono gy'aba bishops. Emirimu gy'okutegeka embaga gino gijja kuba mu mikolo gya komiti eno. Namba ndala nga ajja okulembera omukolo guno nga chairperson ni Engineer Patrick M. Batumbya. Ajja okumuyiririra nga vice chairperson ni Mr. Tibalira Martin. Ajja okola special assignments na baba Kyabazinga mu mukolo guno aida kuba omukyala Dorothy Kisaka ED wa KCCA. Abasoga twabaagaine mukasera baba kwatumiremu nga balina isanu bavulu balina olw'okuba nga bafunye maama. Aye nga bwe luli Basoga lwa Busoga n'Olusoga ekintu ekirungi kyona kiva mu kulwanira era ekintu eky'omuwendo kibaamu okulwanira era mwabaamu n'amaanyi. Ekintu kyona ekiza mu maanyi na kulwana tikiba kya muwendo. Okufuna maama kubairemu obugumiikiriza kwabaamu okulwana kubanga watuma abasaada bo bajja baba bazira nga bali kutulunta ku mirimu gy'obatumye. Kwalimu okulwana kwabaamu obugumiikiriza aye kyetwali tuli kunoonya kyali kya muwendo. Mpana ekintu eky'omuwendo tiba kigayaaza ate tiba kizaanisa. Tulina maama waife ekintu eky'omuwendo kuba tutwalira obwire n'ebiseera okumufuna. Egetaaga engalo. Baba awo wentwalira omukisa okwebaza bababa n'ekika ekyabayise mugosa ate era twayongera n'okwebaza ekika ekyabayise mugabwe olw'okwenda nibayikiriza nibatuwa maama. Twebaza ekika ekyo ku lw'obulungi lw'ebika. Mu
mu bintu bye tulina byo olunaku olwaleero tulina ebintu bingi eby'omuwendo byenkobye, aye bwe tukungaana tuti ebintu ebisinga bye twega mubaamu okwega twambala tutya ng'abasoga era enambala neeyo, ate twayega ne bye tulya kubanga bya buwangwa bwaife n'ebimu bituyagala. Aye ekintu ekisinga amaanyi kye tufunye era kye tusigayiza eky'obugaiga kye tusinga okufuna nga tuli olwaleero olusoga. Tulina eky'obugaiga eky'olulimi olusoga lwetwongerera okutaayo nti lwe tufunye ino kubanga eza lulimi lundi lwe tukozesa gano niyo yabaayo bannayiffe emikwano gyaife abatukyalire nga tibayidi lusoga tumala kwogera lusoga lwaife metwabayiriramu ebindi bye tulikoba ekitegeeza nti gano twongerera okugaigagala mu lulimi olusoga era atayidi lusoga n'atalwe